science to honors to pame aduga public administration gumba lawraga civil service gumba try to ngasi je koi gi Manipur gi na kwai chawraba COHSEM gi job ki exam result haidok ko numine ngasi exam haidok ko matam da ai gi nakan da pham bi naw je koi Manipur gi oina arts ki subject ta third position tariba koi thoiba aduga academic name na Nurmiya haiba koi gi naw jine Nurmiya na ngasi sigum third position tar ko je koi gi sati gi yamna chawbu mai pa pum la ko je congratulations na thamjage aduga han boina kari school lagi Nurmiya je 12 pass tor kono aduga kari subject ta pass tor kono haibi gi matang do introduction oina amtang thambiyo agi ming Cheshabam Nurmiya agi pagi ming Cheshabam Nur Khan imana Safra ko Keirak tagine Keirak Makha Leikai tagine ai se class 12 ike da tamjare ike lagi pass out tawjara pane like pa base mi khudimo 12 se exam loi thaminai ne ado exam loi thamina ba tar chu mayam dagi distinct oiba student amo jikti oire Nurmiya ja ado Nurmiya gi wakal da like pa matam da season na giba strategy sing ki marakta hena simha pubaga hena understand tawna concept graphs tawna hona bajiga ani si ki marakta akoi sigum result ama langna hona matam da hena mateng pangi na khal ai gi je kari ha tare kan da koi simha de gi de koi ama understanding hena pa baje sina di hena nungai je hai tare akoi gi isana khangi basina hain kaw sungam de exam da pha gi ba ji de kaw thwe duna understanding da khangi basina kai gum to kaw thokan dam sajala ibangam ge hai tare yam fai hojik se yam mana koi na ngang mai matam di schooling life ta jai tare akoi je simha pu na by heart to na je yam force to ra kan da koi product or panga tani Manipur le sing je yam mana adu sigum ba understanding graphs to na hona basita lak pa se yamna important oina koi na sudum thamjage adu mathang da koi self study to bose siga guided study hai tare school da like tam baje guided study manung chandoi ne coaching chat baje guided study manung dum chandoi ne self study to baga guided study jiga karam mana hena Nurmiya gi strategy da involve to hel ai gi strategy da involve to de self study ne khara di hele hoi guided study su yaw to di yade ado guide to birak moina guide to jar matung da ina isana self study adu ne hena focus pi ro hona jabdo adu ne hena nungai jai hai tare ado hojik se kano se 12 se lore makha ta ba se hoi graduation to rani bachelor's degree nana wona rakne hojik Nurmiya gi ba aim da karam line da karam study line da makha sathage na khali ai hojik kwa Keirak coaching quet ki tawjari ko jaina khali je quet si thadok charaga ai gi mark ki matungina aina panjuba ai diu da di pame ba adu diu da phangba honors phangana honors tawni program phangana program tawni do main oina honors taw pam di political science to honors taw pame aduga public administration gumba lawraga civil service gumba try tawge khali yam phajaba pandam ne adugi ngasai goal dugi matang dai tar ngasi degina chahi ahum gi matung da compulsory graduation di loirani adi hojik sina career line study gi ba like tam bai post sanction doine ba aduga makha ta ba professional line ama chang na gi try to bo hora doine ko graduation loir matung da UPSC tha gi na khalli bani na adu ngasi degina chahi manga gi matung da or ngasi den chahi 10 gi matung da isana isa je karama vision na ma create ro chali adi anchor goal se kai ni na khal ai gi goal se isana isa je ai se haidi isa je isa irom dom lepsa bangam ba imai pa mating phajana pangba lekai gi sewa tawba dum mi mo oigi na khanse ado ngasi gi sigum Nurmiya gi third position tar ko tam ni family jam harau ngani harau ya seng wadi ai je akoi ma khoi go ina hiding one interview se ado aina moi de su lab na leire coaching taw ne na aduna seng ai han congratulation ai ima da koi imai ba da han pining adu matung da ike gi oja sing ai marup si da oina thamning ai tar ike oja sing adu gi mati yam kan hona bire ai ai shui da sui tapi tambi ba da orga su khang da bam da leire su adu gi mati cooperation phajana pi bi ai tar ike gi oja sing na ngasi di Nurmiya ji position holder am oira bani na koi famina ra wari sana re ko kai mo position holder oiram da ta ga di Nurmiya ji huju ji kai dor le ngani hojik se akoi bana budi kaisu budi hairoi adum mathang tari sa dum hona hai kan he adu isu sum wakan da di aina hona jeki duga aina achievement duga sana rakta ga de dum ai regret dum sana ka thile ngai da Nurmiya ngasi famina wari sana ba jam nuai matung da makha tar ko su tar ko da su ngasi gi phangi be achievement ji gi ahen be achievement phango graduation lower matung da UPSC try to gani haina ju thambiri adu graduation lower matung UPSC try to matam da su ngasi koina famina wari sanari ba smaina matam da ju sungsoi se den interview lo na ba koi ngai ga leram ge thank you sir thank you longbulit ni mai ke digi singba chaw mai pa koma ore paje koi ta sena koi sa te ju harau ba nongai ba na onda phong do ibajine aduga makha ta ba mai pa ko pork na bagi dam ta su koi ge chaw ba sama Nurmiya da piri thank you sir makha ta ba chaw mai pa ko ibiro hoi sir thank you sir